ole hei tun lai chu India ram lo ti ming chave to tu meiche boxer lar tak mai Mary Comin boruak aron nei thar hat maya a pasal hlui chungchang thil aron soi chuak thara chu vele a pasal hlui chuan na takin aron chang let ve ngalani Indian boxing queen dia an soilar chin Mary Com chuan komsang ni somni panga khan a pasal onler dia an kau chin chu a chen na chanero chiang takin a soi zui lem lova mase a pasal ne na anin chen nu reilote a mi padang ne na an leng chuak dun lai ni om tak mu tur om ngala chu pa chu abial pathara ni nge an ringa a pasal ne na anin chen na chan chu bial pathara nei wang mi padang alo kop wang tia soya om pha boka chu tiang thuleng wak vel te chu thudik ani le ni lo soi fian na pakhat ba a om lo thung chu tiang thuleng wak vel mak tak tak a om to chung po in Mary Com chuan a pasal a chen na chan chu ala soi du lo zel thawa chu tiang bokin a pasal hlui ni ta onlar po in aron soi fia sak bik chuang lo masele tun naya Mary Com chu Rajat Sharma show apki adalat tia in lan ve a chuta chuan a pasal hlui chungchang chu a soi chuak ta pia pia maya a pasal hlui chuan arin na ati chha sak mai lova ani nei na le nu pa ani na anga ani lai chi na po ati chetel bokani ati a Mary Com chuan soi zelin poisa tho chho anei lova boxing kal tlanga kasum don le hlote ringin a khosamol top chin ati a kumsani somni pahnia Commonwealth Games thlen ma a in hliam chum khan a pasal zedik tak ni na dik tak le aril ruput mang dik tak chu a shat chwa ve chau thu Mary Com chuan a soya a pasal chuan ama shil masa hau lovin ama account ami poisa nuai chuang zet mai lo la chuak ati a nuwa dot manga thup zui tumin a poisa lak chwa chungchang chu dotin a phazui bokati masi a nuwa alang chuak le vek thawani mel nupa ni to ma se zani khat thil mai ani lova nuai chuang te me mai mani ko pui te account ami man na tur po soi du hau si lo dot mangala phakwal zui box si chu thil dik ni na shelova chu wang chuan a pasal chuan a poisa chu aruk sak ti na soitani chu mai chu alani lova a pasal chuan ama shil shema sa hau lovin anram te chu ama mingin alauda vek ti na soiboka ama mingin alau thak vek ti na soi a pasal chu financial fraud ti na soibokani sumchung changa a pasalin ama thuwa aruka thil alau ti china wangin le a account ami poisa tam tham tak mai te alo lak chhuwa awangin a pasal arin na chu a che chho tel tera a nuwa an in lai chin a ngong che chho ta ni ati tin Mary Com chuanin a pasal chu arin omlo san ngai reng lova a pasal jok chuan sum mangin a phatsan masa jok ani ati सक्सेसफुल करियर कोच भी सक्सेसफुल करियर है ही नहीं गली गली में फुटबॉल खेलते हैं आप लोग भी खेलते हैं ना खेला आप सुनील छेत्री बन गया और बाईचुंग भूतिया बन गया सच बताऊंगी तो शादी किया मेरा अर्निंग से सब कुछ मिल गया chutia Mary Com ngein sholar tak pakhata a pasal hlui chungchang aron soi chwa tak piap nuwa chuan a pasal hlui chu mi in andem ron ta luai maya chu wangin a pasal hlui onlar po angoi reng theita bik lova aron tong chuak ve ngala Mary Com in karin omlo san ngai lo ati chu aron lana hle a aron changlet ngal vata voi ni lai arin omlo san ti aron soi ve ta mak mai fiana po anei thatle thu onlar chuan aron se ni onlar ana soidan chuan Mary Com chuan kumsang ni som pathum khan junior boxer pakhat laka arin omlo san ati a junior boxer pakhat nian anlewin ngai zona wangin annu pa po an buai shep pha boka ma se fanei dun to te an ni a chu wangin an inkar chu ti chiatlen a in siam chatan thlang ta a ma se kumsang ni som pasaria Mary Com chuan a boxing academy mi pa pakhat laka alo ler san non le ta ni ati a chu pa ming chu shat po ala sherenga ama po ala shiboka tin fiana po chatak tak anei thu aron soi bokani ye allegation how many men she has been having a relationship ye paisa ka baat nahi hai it's not about the money so I will talk about the money which she was speaking to log adalat firstly 2013 में she was having a relationship with one
junior boxer. And after that, we compromised. And since 2017, she is having a relationship with one man. I doesn't want to mention the name of that person. He was working in Mary Kom Boxing Academy. वो relationship I send you the message. ये लोग का WhatsApp का message मेरे पास है, proof है. Mary kom zok chuan arin omlo san china wangin an nu pa in kar chu a che chho ta zok ani ti in onlar chuan a soya. Onlar chuan in a thu soi te chu dot phwa chop mai mai an ni lo zia ti fia tu tur thil poimo tak tak le tha tak tak anei thu te soin Mary kom ne na anin nei laya abial pa ne na anin biak na WhatsApp message te po ala nei veka ala da chavek tin onlar chuan a soi. Onlar a soi zel dan chuan ama chawa khosaka kopui thar nei kha adua chuwang chuan min chen ani basal dang nei le poni se ke chuan enga tan ma ka ti to lova ma se min pu chha tum su se min pu chedu ani chuan fit fia na te ron chhop chhuak del ro se paper te ron phor ve ro se ke chuan in khonge a che na tunge atom pui ka sia aron ti ve ta sia sia mai ni. Tin Mary komin sum chung chang a soile a shat puina tel hau lovin na account mi noi chuang poisa alo la chuak ati tele thil dang dang a soite chu online chuan dot vekani aron ti a anu pui hluin asuma ti ching pen sak thin anga a soine te chu dot vekani ti na ron soi. Mary kom nen chuan kum tam tak chung ani nei to a professional boxer ani theinan kong engki ma apui zoka ma te po alak puina sa china bulchan pui tu ani boka mase a academy chairman tan midang arwa dai thung ti te online chon ron soi chuaka tin Mary kom chuan online ranen ani nei lai khan sum thok chuak tu zok ani mai ba ka an fa te po ama chawina boy pui china a en kol vek angina in soya a pasal chuan fa en kol lama apui ngai lau ti na soi mase online chuan chu po chu do ta ni ati a boxer ni tura abe chho chung zong khanin keima zokin ka the ang agin kan fa te kalau boy pui top china engki ma ka chok vek zok china ti tu thu soi nge dik zo kang ni midam tak chuanin Mary komite nu pa en chen na chuanin India ram hero pakhat ati che chho me kani anti a Mary kom chu hero chu zero a chhuwa kani anti mase mi chen khat ve thung chuan Mary kom pasal hlui chu gold digger ani anti ve thung ani Mary kom I pasal hlui onlar hi Mary kom ne na ani ne ma chuan na chatak thoka Mary kom in adu thu sam ti ati hlotlin ne theinan le boxing career chatak ane theinan a na chu aban san top ti te in an soilar chin le khani a Mary kom po in tun ma a interview na shang shanga a pasal in a choi om na sa china a hlotlin theinan tha po a tho na sat zia te a soi fau china anin chen thu adar nuwa po mitam takina an soi zui dan chu a hlotlina a lar vele a hlotlin theina na a career le na chatak ban san tu a pasal chu aler san dayani anti tareng bokani mase Mary kom chan chung thuleng wak vel te chu lo she ve in aron sefia a pasal chan ani nei ma in eng na chama a tho ngai lo thule footballer setlia ve mai ni a poisa pakhat ma a tho chwa ngai ei lo thu a soi ni a pasal hlui ve thung chuanin Mary kom sum le pai ati ching pen sak fo anga an choi te chu thudik lo ani a fia an do ni point a bank account le thil danga chul ang ang te puan en fia thereng ti na soyani Mary kom hitu na hian a pasal hlui ne na anin chena chungchanga hian dem hlo na sa jok ani tlat maya a hring nun be chan film te khan lo sia ve man box si a boxing line ti lawa chon han en ton tlak ne em alo nei hau lawa ni hi mei chete nom takalo ni jok ani hi anti ta sup sup mai ani nang ni enge in mu dan in ngai ve dan le tina pasal hlui po en a khosak mek na in chu aron tilang ve boka in lian lutuk lo hi ani a bungrua po nei rem lo boka alan dan chuan a khosak po a har sak mel ang reng bokani ale hler tu te tun chimatan chuan han du tok le phat mai la engam mo thuthar te lo omani chuan kan ti chhuak le tura ngai la hlir tu te atop thlanga mi lo ngai thlak sak china wangin in chunga kaloma video ka post le tu te mi lo ngai chan sak le cheu don ya